प्रीतमचं प्रीतम माहिती प्रीतम प्रीतम कोण आहे बँड करना भाई हां तसं करना बाहेर घ्या रे बाट घेऊन तर रे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी येतं किती दिवसाला येतात आणि किती प्लॅन आहे जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल साहेब आयज गोंया येता आनी आमी ह्या टायमाचेर एअरपोर्टाचेर आहा सो आमी ताकाच रावता पूण हांव सांगता आयज आमचे जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल साहेब हो गोंया येता इलेक्शना हेचेर की आतां इलेक्शन आहा नेक्स्ट मंथ म्हणटकच ही सगळी तयारी आमी केल्या ही तयारी आमी इलेक्शनाची 2022 इलेक्शनाची ही तयारी आमी डिस्कस आमी आमचे भितर करतले आतां हे भाशेन लायक मायंडेड ज्यो पार्टी ज्यो एकठांय येवपाच्यो आसल्यो त्यो आयज म्हाका दिसना येतल्यो म्हूण पूण आमचे मदें आमी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी सगळ्यांक जायत्या बऱ्या लिडरांक आयज जिखपाचें आसा विनेबिलिटी आसा ताका आमी आमंत्रण दिता आमी ताका रिक्वेस्ट करता ह्यो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन जॉयन जा स्ट्रॉंग करया आनी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन रावन सिंबलाचेर आमी जिखया तेच भाशेन हांव एक पर्सनली हांव आमच्या रेजिनल बाबाक जो हो एक बरो मनीस कुर्तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ताका हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन भितर सरोन तुमी प्रवेश करून तुमी आमच्या पार्टीच्या सिंबलाचेर तुमी रावचे कारण हे बरे मनीस ह्या आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन आमकां जाय आनी आमच्या पार्टीन रावन एकठांय रावन बरें मजबूत करया आनी हे पार्टी 2022 इलेक्शन आमी जिखया सर आयज कितें प्रफुल्ल पटेला बरोबर तुमी इलेक्शन जावपाचें आयकूंक येता तुमी लिडर कडेन घेवपाचें ना आमी आयज कोण येवचें हें ना पूण आमचें डिस्कशन आहा प्रफुल्ल पटेल साहेब आनी आमी रावन आमी डिस्कस करतले आनी हे 2022 इलेक्शनाचेर आमी आमची चर्चा करतले अलायन्स नांव म्हणटा तुमी आमचे सेंट्रल लिडर हेजेर चर्चा करता आनी हे चर्चा करून हे सेंट्रल लिडर आमचे हेजेर आहा घेवपाक पाटील होते पुढे लावणे पुढे बाबा पुढे तुम्ही पुढे होता रे तुम जाओ परत चालेल तुझ्या म्हणा तुम्ही राहा म्हणा फाटी आहे म्हणा प्रसाद फाटी आहे रे छान विचार आम्ही ना म्हणा विचार चढीचा हे विक्रम आम्ही ना म्हणा आणि कोण आला ना सर सर पॉलिटिकली एनसीपी गोवा इज ऑलवेज कॉल्ड कांग्रेस इज द एल्डर ब्रदर आज क्या रीजन है जो अलायंस नहीं हो पा रहा है कांग्रेस और एनसीपी के बीच में वेल कांग्रेस पार्टी believes that they can win Goa on their own after losing 15 of their sitting MLAs and every day the situation is so fluid and if everybody thinks that they are capable of fighting on their own, well it is up to them. We are an alliance in Maharashtra of the MPA and it doesn't matter if the Congress has its own views. NCP is also
also a party since 1999 inception. Dr. Wilfred Srila started this party in Goa, and since then we have got many times MLAs elected, we have had ministers, and it's all right. Whatever may be the situation, NCP is quite capable of fighting on a reasonable number of seats, and we shall do so. And Shiv Sena also has expressed its desire to fight along with us. So NCP and Shiv Sena will fight the elections. And if other like-minded parties or people would like to join us also, we are happy. So are you going to meet Congress leaders today, sir? Are you going to meet any Congress leaders today for a discussion on alliance? No. Congress, we are not talking anymore because there is no question. They have not given us any proper number of seats or the seats which we are capable of contesting. So it's okay. We are going to contest, and NCP will definitely win a few seats in Goa, and then we will see how to form a government. So Sharad Pawar ji has met Mamata Didi in the past. So any alliance with the TMC or? No, because you see, in Goa, traditionally NCP and Congress have been fighting together. Now TMC is a new factor in Goa. Good luck to them. So any chances of inducting Alex Rajina, the person who just left the Congress? Yes, sir. I'm here to 3 days. 2-3 days. Oxygen. Yeah, sure.